Hi, my name is Sandra. I'm originally from Slovakia, but now I'm living in beautiful Mexico. I'm here to teach English to beginners and lower intermediate students from A1 to B1. Also, I'm here to teach Slovak, so if you are interested in this beautiful language, just let me know and I would love to help you. My lessons are relaxed and fun. We'll focus on real-life conversations, useful phrases and pronunciation. I'll adapt to your level and support you along the way. Book a trial lesson and let's start learning together. See you soon. Ahojte, moje meno je Sandra a som zo Slovenska, ale momentálne žijem v nádhernom Mexiku. Som tu, aby som učila angličtinu začiatočníkov a mierne pokročilých, od A1 po B1. Taktiež učím slovenčinu, takže ak sa chcete naučiť tento nádherný jazyk, rada vám s tým pomôžem. Moje lekcie sú uvoľnené a zábavné. Zameriame sa na bežnú konverzáciu, užitočné frázy a výslovnosť. Prispôsobím sa vašej úrovni a počas celej cesty vás budem podporovať. Rezervujte si ukážkovú lekciu a poďme sa spolu pustiť do učenia. Teším sa na vás.